yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu naamusa makka seenu'u namni tokko eega hajjii hidhatee gama makkaa deemu'uutu isarraa barbaadama achirraa gara arafa'aa deemu'uuf jecha duuba namni makka gaye akki ji'u اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك وامنن علي بقضاء مناسكك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم معنى نساء يا رب كن حرمكيت بكأتي وان همتو دلقو اتدووت بيأتي بيا نقيا قوتي يا ربي قام خيّة ibidarratti haraam godhi ibiddi qaama khiyya balleessuu gubuu dhoowwi azaaba guyyaa gabrootan kee qabri'ii kaafturraa nagaya na godhi awliyoota kee warra dubbii tee dhagayurraa na godhi yaa rabbi dalagaa hajjii teetii fixuu na qunnamsiisi na qananiisi yaa rabbi dilii tiyya naa araarami si kan rahmata namaaf godhee namaaf araaramu ammoo hoggaa makka gaye bakka ziixuwaa je'amtu tan amma zaahir je'amtutti qaama dhiqata bakkeen sun makka gama jalaatin jirti qixxee karaa umra'aa kan masjida aa'isha'aatin achitti yaada yookaan niyyaa makka seenu'uutin dhiqata kun yoo karaan inni dhufe san ta'e hoggaataan bakka biratti dhiqata wanni gaarin hoggaa makka seenu gama gubba'aatin seenu bakka saniin saniyyat kudaa je'anii ammoo hoggaa bayu makka gama jalaatin bayu'uutu gaari bakka kudaa je'amtuun arafaa hoggaa dhaqu'uu deemanis karaa jalaa kanaan bayu'uutu gaari bakka kudaa je'amtuun hoggaa makka seenuu fedhan wanni gaarin yookaa irra caalan guyyaa lafa deema'aa kophee malee seenu yoo najisa hin sodaatin hoggaa makka seenu namatti rakkisu irraa ammallee nama miidhu irraa if eegu nama isatti rakkiselle'een loluu dhabu kabajaa bakkeen inni keessa jiru qabdu hoggaa hunda qalbiidhan mil'atu yookaa qalbitti qabatu namni alaa harama makkaa seenuu fedhu hajji'iin yookaa umra'aan male'etti seenuu dhabu'uutu isaaf gaari'i wasanni ganda makkaa gama hundaan beekama'a yoo nama bobbayee makkarraa bobbayee galu taate malee namni makka seenu sodaa rabbii mul'isuu qalbii fi qaamalle'een hoggaa makka seenee ijji isaa ka'baa dharra buutu takkaa gartu
harka ol fuudhee du'aa'ii godhatuun ni barbaadama. Du'aa'in hoggaa ka'baa argan ni qeebalamti. wanni je'u اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. معنى إسا يا ربي بيتي تيتنا ييسو أما اللي ألفودو أما اللي خبجو أما اللي قدسو إدائي نما بيتي إفت ييسي ألفودي خبجي حجئي في أمرآن قدسيف isa dhiyeeysu'uu fi ol fuudhuu kabajaa allee badhaasa bal'aa ida'iif yaa rabbi nageenyi maqaa keeti nageenyi sirraa dhufa nagayaan nu jiraachisi jechuu. eegasii khayrii addunyaa aakhira irraa waan fedhu kadhata. keessattuu diliin isaaf dhiifamuu isaaf araaramuu. namni hajjii hidhate hoggaa makka seenu odoo mana hin kireeffanne huccuu hin jirjiirranne xawaafa godhu'uutu gaari. gariin warra wajjiyaa'uu mi'a biratti hafee eegee hanga gariin isaanii xawaafu. wanni gaarin masjida haramaa masjida makkaa hulaa balbala banii shaybaa je'amtuun seenu gara fedheen haa dhufu. hoggaa seenu miila mirgaa dursee akkana haa je'u أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. معنى نساء ربي قدأت مغنفت أما اللي فول إساء قارئت مغنفت أما اللي إر إساء ترتؤت مغنفت. شيطان رحمة رب الرا درب مرة مكا ربي تنن مسجدك نسينا قالني كالربي ندن ديس سيتي يا رب نبي محمد في آلي إسان الرت رحمتا في نقيبوس. يا رب دلي تناف أرارمي هلا رحمتك تناف بني جتشو. أمو هقا مسجد الرابيو bitaa dursee du'aa'ii fi zikrii dabarsine san je'a haa tayuu bakka Allahumma iftah lii abwaaba rahmatika je'u Allahumma iftah lii abwaaba fadlika je'a. zikrii fi du'aa'in tun masjida hoggaa seenanii bayan je'amti.